Yesu nashimwe bene data abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje mwese amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye. Mwene data urimo uranyumviriza ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana. Nukuri ndakwinginze. Imana yo mu ijuru irimwo irashaka ko ukiranuka. Irimwo irashaka ko ugendera mu nzira zayo. Irimwo irashaka ko utungana rwose. Ntago irimwo irashaka ko urimbuka. Yamara ndazi ko ubutumwa bwiza mu bwanga. Ndazi ko ubutumwa bwiza mu mutaki bukeneye. Ariko ntago nzahagarika kubaburira. Ntago nzahagarika kubabwiza ukuri bene data. Umugeni akwiye kwama yiteguye. Umugeni akwiye kwama mesa imyenda ye. Umugeni akwiye kwama mbese yiteguriye umukwe. Kubera ko umukwe azaza igihe utazi, umunsi utazi, isaha, amasekonda utazi. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza we wama wumviza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze wikontore maze urebe ukundi muragendana n'Imana. Yamara Imana ntago igushakira nabi ahubwo igushakira neza. Haleluya. Imana irimwo irashaka kugirira neza. Imana ntago ishaka kurimbuka ahubwo ishaka kubaho. Ndakwibutse ko abantu bose badashaka gushaka Imana bazarimbuka nta neza bazabona. Ariko mu gihe wahisemo kuva mu nzira zawe mbi ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, yamara uzabaho ntago uzapfa. Haleluya. Yesu Kristo ateze ibiganza arimwo arashaka ko we mwene data wakwemera kinjira muri wewe. Yamara umutima wawe urarushe. Umutima wawe wuzuye ibyaha. Umutima wawe wuzuye ibintu bibi bitandukanye. Yamara Yesu Kristo arimwo arashaka koza umutima wawe kugira ngo wumva amahoro. Yamara urimwo uratambuka ata mahoro ufite. Aho ugenda hose nta mahoro ufite kubera ibyaha wikoreye. Yamara ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe nawe arabaruhura. Haleluya. Yesu Kristo yaritanze kubera wewe. Yesu Kristo yaremye arababazwa kubera wewe. Yamara iyo ari karabona wewe ushaka kurimbuka nanezerwa. Amaraso ya Yesu Kristo yamenetse kugira ngo yoze ibyo byaha byawe. Haleluya. Ni wemere Yesu Kristo akuyobore ntiwiyobore. Kuko benshi muri ko muriyobora. Benshi muri ko muriyobora ntimugishaka Imana. Yamara mwagiye kure y'Imana. Ntago mukishaka nkuko bikwiye. Mwagiye kure yabashatse yababuze. Yamarira afite agahinda k'abantu bariko barayita. Mwene data uzageza ryari kuba nyamujirya nino k'Imana yagushatse kakubura uri hehe? Mwene data uri hehe? Yamara Imana irimwo irakubura uri mu rushengero. Imana irimwo irakubura uri umuririmbyi. Imana irimwo irakubura uri umudiyakoni. Mbese wagiye hehe? Haleluya. Yesu Kristo ashaka kutunganywa rwose ukaba icyaremwe gisha ntuzurimbuke. Haleluya. Mwene data umwami Yesu nagukontorore. Umwami Yesu nagukontorore ntiwemere kwikontorora. Haleluya. Nje kukubwira ngo ntuyoborwe na kameremere kawe. Niryo jambo uyu munsi nje kukubwira. Ntiwemere gukontororwa na kameremere kawe. Kubera ko akameremere kifuza ibintu bibi. Ibyo akameremere kifuza ni ibyaha. Kifuza ubusambanyi, kifuza uburyarya, kifuza ububeshi, kifuza ibyaha bitandukanye. Yamara ntiwemere gukontororwa na kameremere k'umubiri. Haleluya. Tugiye gusenga Imana. Mwene data uri muranyumviriza. Ndakwinginze ukora iby'Imana ikeneye. Iby'Imana irimwo irabukeneraho nuko wokwezwa rwose ukava mu nzira zawe mbi maze Imana ikakugirira neza. Dusenga Imana.
uwera Mana nyene icyubahiro, ndakweretse abantu bawe bagiye kumviza ijambo ryawe. Ndakwinginze Mwami Yesu ugende ubagiye neza. Ndakwinginze Data wa twese ugende ubafashe. Bararushe Mwami, bararushe. Imitima yabo irarushe. Irafite ibyaha. Ndakwinginze Mwami Yesu, amaraso yawe y'igiciro agende yeza imitima yabo. Mwami ndakwinginze umanuke Mwami hano hantu kugira ngo uherekeze amagambo yawe. Humugisha umuntu wari we wese agiye kumva ubutumwa bwiza. Urakoze Mwami. Nderukanye ikintu cyose kiri hano hantu. Ikintu cyose kibi kiri hano hantu ndacirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Mwami umwuka wawe wera maze amanuke, maze tube hamwe. Haleluya. Anshigikira umurimo wawe. Urakoze Mwami Yesu. Sabye nizeye kuvyumvishije ni mu izina rya Yesu Kristo. Amena. Turasoma ijambo ry'Imana Abigalatiya 5. Abigalatiya 5 ku murongo wa 16 n'uwa 17. Ku muntu afite Bibiliya arashobora kwisomera. Haleluya. Tudatinze dusome mu izina rya Yesu. Ndavuga nti mugendeshwe na Mpwemu, niho mutazoshitsa ibya Kameremere kanyu kifuza. Ndavuga nti mugendeshwe na Mpwemu, niho mutazoshitsa ibya Kameremere kanyu kifuza. Haleluya. Mwemere kuyoborwa n'umwuka wera, niho muzanesha ibyaha. Mwemere ko Yesu Kristo abayobora. Haleluya. Ibyo umwuka wera wifuza ntago ari byo Kameremere kifuza. Kameremere kifuza ibintu bibi, ariko umwuka wera yifuza ibintu byiza. Haleluya. Kameremere kanga ibyo umwuka wera wifuza, n'umwuka wera ukanga ibyo Kameremere kifuza. Haleluya. Imana yo mu ijuru ntago inezezwa nuko we woganzwa na Kameremere kawe, kubera ko Kameremere kariko karajana umugenzi kurimbuka. Kameremere kifuza ubusambanyi, kifuza uburyarya, kifuza ububeji, kifuza kwihindagura, kifuza mbese iby'isi. Haleluya. Yesu Kristo natugire neza. Mwene data warukwiye kuyoborwa n'umwuka wera. Dusome ku murongo wa 17. Kuko Kameremere kifuza ibyo Mpwemu yanga, kandi Mpwemu yifuza ibya Kameremere kanka. Kuko ibyo bihiganwa ngo ntimukore ibyo mugomba. Umwuka wera wifuza ibyo Akameremere kanga. Akameremere nako kifuza ibyo umwuka wera wanga. Haleluya. Ibyo byose birimwo birahiganwa kugira ngo ntimukore ibyo mugomba. Haleluya. Umwuka wera ntakeneye ko mwebwe mwikontorora, na Kameremere nako ntabwo akeneye ko we wikontorora. Yesu Kristo natugire neza. Gusa uwo bafite ubwenge yarakwiye gushaka Yesu Kristo. Uwo bafite ubwenge yarakwiye gushaka Yesu Kristo.